Pamiarsa nincapnyane penggerau wisatawan domestik utawi wisdom katar kayang memargi ngawit pitung rahina sedurung lebaran warsene mangkin. Asa punika penarke saking Kepala Dinas Pariwisata utawi Dispar Provinsi Bali Cok Bagus Pemayun. Manut Cok Bagus Pemayun, ketahnyane pitung rahina sedurung lebaran, pengrauh wisatawan domestik sampun rame. Puncaknyane memargi ring sampun lebaran. Wisatawan domestik sane rauh akehang saking Jawa antuk libur lebaran. Cok Bagus nerkayang penincapan wisatawan domestik ke Bali memargi kantos kalih dase persen ngelintangin Bandara I Gusti Ngurah Rai. Anutin seselah Dispar Bali, nyabran warsa libur lebaran wisatawan domestik pinih akeh rauh saking Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara miwah Kalimantan Timur. Objek wisata sane ketar kayang kosek kerauhin inggih punika objek wisata pantai, ngelantur desa wisata sekadi penglipuran, ring wewidangan kintemani miwah Danau Batur. Cok Bagus ngewedarang, wisatawan domestik sekadi soroh kulawarga akeh nginep ring hotel berbintang ring Nusa Dua, kute miwah Sanur. Kepala Dispar Bali taler nguduhang majeng angga usaha pariwisata, mangdane setata ngemit becik ayahanipun. Pemekas ring kewentenan hotel, mangda sidang nelebang standar CHSE, napi malih sampun tersertifikasi, selanturnyane, ring genah tertujuan wisata mangdane sidang ngerakse keamanan miwah kenyamanan, sekadi kewentenan toilet miwah sarana sanilianan, mangda kejaga becik keresikannyane. KMB Bali Pos Nguningayang.